ye Kabarnet County ni ya Baringo gukungwira muthi wa baba aitu kuria marambukirire mathomo megie uria magigacirithia miturire na miikarire ya family ciao. Oho athuri acio ni moritio metikire kana mekirire itemini riria magirire kuhingia family ni ciao amu icio nicio kana ucio ni umwe wa maria marahagura micii. Njenga wa Wambui ni mwandiki wa mohoro na rino horo cio makiria. Kabarnet County ya Baringo. Ikundi gĩa athuri monganĩte gũkũngũĩra muthi wa ababa aitũ othe mehumbĩte nguo njirũ makiamũkĩra mathomo ma kũrũnga mĩikarĩre mĩtugo na ũndũire wa athuri. Mwanaume kamili ni yule ambaye yuko tayari kutoa maisha yake kwa sababu ya familia yake, sio mwanaume ambaye anatoroka familia yake. Tumsifu Yesu Kristo. So our appeal to the fathers also is to be responsible. We know in the society, fathers, most of them are what I call the deadbeat fathers. We want to appeal to all the fathers. Let us be responsible. Let us follow the example of St. Joseph. The candle is a sign of being light to the world. We are lifting up our lights, want to be good examples, and we are setting the examples as the Catholic men. Igongona rĩrĩ rĩtabanĩtio nĩ kanitha wa Catholic Diocese ya Naikuru matongoretio nĩ mũthikabu Francis Mugo maugĩte ihinda nĩ ikinyu athuri mambĩrĩrie ndereti ya kũrũnga mĩtugo ya mwana wa kahĩĩ arĩ mũnini na muoroto wa kwenjera mĩthingi mĩrũmu kũrĩ family cia rũciũ amu nĩo magakorwo maroretwo igũrũ. And we want men to be mentors of their family and especially their sons because they are following what is happening with their dad. And the children observe a lot. Let us be good examples to all those other men out there who say maybe it's not possible to follow Jesus as men. Baugĩte kanitha nĩ ũrĩkĩtie gũkinyũkia ikinya rĩa kwarĩria athuri. Tunataka mwanaume ambaye anajua jukumu lake katika familia na kũmahe kanya ga kwĩyaria, kwĩitũrũra na gũkenanĩra marĩ hamwe nĩguo magetha kĩhonia kĩa moritũ marĩa maratũnga arũme makĩũria kanitha wĩtĩkĩre kũhĩmbĩria ciũngano ta ici mahinda kwa mahinda gũteithĩrĩria arũme. Ngiribotera Inooro TV njĩtagwo Njenga wa Wambui. Nega muno Njenga wa Wambui. Arĩmi a mbembe kaunti-inĩ ya Trans Nzoia maroria thirikari ya kĩbũrũri kũgerera ngwatanĩro ya irio nyũmũ nĩyo NCPB gũkinyĩria arĩmi bataraitha ĩrĩa nyihanyihĩtio thogora ya mũthemba wa CAN nĩguo gũteithia kũnyihiria arĩmi thogora wa ũrĩmi. Matongoretio nĩ Moses Maiyo, arĩmi a mbembe marauga atĩ nĩ marabatara bataraitha nĩguo kwambatĩria magetha ma mbembe ma kĩmera gĩkĩ. Marauga atĩ thogora wa igũrũ wa bataraitha wahota kũhingĩria kana kũhingĩrĩria arĩmi aingĩ na ũguo kũnyihia magetha ma mbembe. All those 60 years mimi nimekuwa hapa na kuunda uchaguzi sijafanya, lakini hatujaona mahindi imefika 6,000 na inafanywa bei hapa tu na mtu anawekewa kwa akaunti yake. Hiyo ni kusema nini? Mkulima mdogo yule ambaye ana haso hata mahindi unga atakuwa kiona ndoto. Serikali tunataka kuchangamuka tu kuwapatia watu vitu, tupande vitu yetu hapa. Hii tu ni kwa sababu ya biashara ya viongozi wetu. Kwa na viongozi ambao wafanya biashara tuko na shida. So tunaambia serikali kama wanaweza watupe mbolea, ili tukivuna mzuri bei ya chakula itaenda chini. Atongoria a ikundi cia atwarithia a nduthi taũni-inĩ ya Kajiado nĩ monanĩtie kwaga kũiganĩra kwao igũrũ rĩa ugitiri makiuga atĩ ciĩko cia ici wa nduthi nĩ ciokete na mũrurumo mũnene o rĩrĩa ene nduthi makuhĩrĩria kũrĩkia kũrĩha ngombo cia nduthi. Atongoria rĩu marenda rũhonge rwa ugitiri rũthuthurie ikundi cia kĩmbeca iria ikombagĩra atwarithia aya mbeca cia kũgũra nduthi magĩkwĩra kwahoteka atĩ ikundi ici nĩikoragwo thĩinĩ wa mũbango wa kwagagia atwarithia a nduthi. Gĩko gĩca ikuhĩ nĩ nduthi igĩrĩ cirairwo ciumia igĩrĩ hĩtũku na itirĩ iramenyeka kũrĩa ciraroririo. Kumalisika ile pikipiki inakuja inaibiwa na tunashangaa sana kwa sababu hawa watu wakati pikipiki unakuta wakati pikipiki bado malipo yake iko chini ama malipo yake imelipwa pesa kidogo, hawa watu wanatafutanga pikipiki mpaka wanaipata ndani. Lakini wakati pikipiki zinaibiwa tukijaribu kuwapigia simu hizi pikipiki huwa hazipatikani. Wapendwa, hakuna kitu uchungu ukiwa karibu kumalizia loan yako
alafu pikipiki inaenda katika njia mysterious. So tunataka kumulika sana sana hawa watu ambao wanapatiana loans, kwamba pikipiki ikiibiwa kama imebakisha mwezi mmoja wa compensate yule kijana. Ndio yule kijana maisha yake yote iko kwa hiyo pikipiki. Ameweka bidii, amengangana, amelipa loan within the shortest time possible, lakini unfortunately saa ile tu anaenda kumaliza pikipiki na disappear. Hiyo inamaanisha kuna mtu pale, because ile pikipiki iko na tracker. Kwa hivyo kuna mtu pale ambaye anaiona hiyo pikipiki pale iko na anaijua loan imeenda kuisha. So we want to emphasize that wale watu wanauza pikipiki, they need to be serious. Thirikari iri na mubango wa kurina mumera wa mathenge uria twikite kigio kinene kuri aikari akaunti itanyihire 20 na kuria ukurikite mugunda kana migunda ya muigana wa eka milioni 1. Akiaria mambura-ini ma bururi ma muthenya wa kugiriria bururi gutuika weru, minister wa maria maturigiceirie Keriako Tobiko agwitete mubango uyu ikinya rimwe ria kuhukia mumera uyu ni kuuhuthira na njira ya gucina makara. Mabura ma bururi ma muthenya wa kuhurana na uhoro wa bururi gutuika weru o hamwe na kunina ng'aragu matabanirio kaunti-ini ya Baringo magitongorio ni minister wa maria maturigiceirie Keriako Tobiko. Mumera wa Prosopis jurifora uria uikaine na ritwa ringi ta mathenge ni waririirio na njira nene kuona guku Baringo ni kumwe kwa kuria ugumeire migunda na gikiro kinene. Prosopis has become not just a livelihood issue. It has become a threat to national security. This plant destroyed anything that grows underneath that very plant. So we don't have grass. We don't have other weeds that could have grown in this region, courtesy of Prosopis. Ni mumera utheremaga na gikiro kinene na ugumeire kaunti itanyihiire 20 guothe bururi-ini na gutiga andu hamwe na mahiu hatikaini ya kwaga irio. 1 million acres of land in this country is now colonized by Prosopis. And it is spreading at the rate of 15% per year. Imeangamiza watu wetu. Hata sasa wetu wamekosa vyakula. Kwa sababu nini? Ng'ombe ni chakula, mbuzi ni chakula. Lakini kukuza mbuzi na ng'ombe imekuwa changamoto sana. Kwa sababu nini? We lack pasture. Atongoria guku Baringo magikaira thirikari kumateithiriria kuhurana na mumera uyu kuria minister Tobiko augite thirikari ni ikirire uhoro uyu na njira imwe iria iciritio ni kuhuthira gucina makara. Wheat ambaye ni kitu inamea kwa shamba ya mwenyewe. Sasa tukikataliwa kutoa hii kitu na hakuna faida, si serikali basi wahesabu ekari ya mtu na utulipe compensation ndio hii miti kai. Kama sivyo, so niruhusiwe kama mkulima nitoe hii wheat. National strategy in action plan ya kumaliza mathenge Kenya mzima. Na the way to do it ni kuitumia, including production of charcoal, makaa. Kuna wale wamesema zile counties ambazo bado hazijasajilisha Prosopis charcoal producers wafanye hivyo within 2 weeks. Aria migunda yawe gumeirwo ni mumera uyu magiatho manyitane ikundi na marutania wira na wathani wa matura niguo gutigirira miti ngindi na nango kigwatini gia kunina mumera uyu wa mathenge. Mumera uyu wa mathenge uria uri na uhoti wa gwitiria riũa inene warehirwo ni ataramu wa science Baringo ya muhuro mwaka-ini wa 1973 na itanya ria kuhorahoria ruhuho na kugiririria tĩri gukuo ni mai, no miaka hakuhi 50 thutha ucio utwikite gitango. Ngiribotera Inooro TV ritore kwa ni Wangui wa Mwangi. Ni wega muno mundu gwitwo Wangui wa Mwangi ndu wa riboti iyo yaku. Riri makaya ma ukunderu wa mawira makiria kuri ayuthi marathie na mbere na kuigwika kuma ituri ngurani guku bururi-ini. Bengi ya Absa ni thugundite mubango wa guthomithia ayuthi miekere mangithara na monjorithie niguo mahote kwihanda muturire-ini. Mubango uraruguririo University ya Mount Kenya kuri mwena wa Thika na kuria arutwo maramukiria mathomo ta maya kuringana na uria marikto mohoro gwitwo Wini Kimani wa Mungai aratariria.
University ya Mount Kenya Thika arutwo maramukiragenia mwanya aria maramatugire na mweke wa mwanya wa kumacanjamura na rwimbo na mwigangaro. Mageneirwo ni ageni kuma bengi ya Absa aria muoroto wao ni kunora yuthi na kumahaririria kuingira ikumbi-ini ria wonjoria. Yeah, student get out of the school not knowing what to do. Maybe they possess the technical skills, but they lack the soft skills that will help them to maneuver. Na niturageria guteithia andu ethi mahote kuingira wira kana wakorwo entrepreneurs marikia shukuru. Nituonete hena gap between ma graduates and when they are looking to get into work. Gatagati-ini ka makaya maukunderu wa mieke ya mawira bururi-ini, bengi ino ya Absa nirugurite mutambo wa kiriu uria uroneka nenda-ini wa guthomithia yuthi megariurire thiini wa thi ya mawira. Ready to work ni program and it is free. Gutire kuriha mundu no athie App Store a download app kana on their computer a login ready to work. Na ni kuhota kuona 4 modules. Imwe ni money skills, uhoro wa besha, people skills, uhoro wa gutukana na andu no ria mundu agirirwo kuruta wira na andu. Ege ni entrepreneurship skills, ni uria mundu angihota kwanjia biashara na ikure. Aria macamite mathomo maya ni matugirite mutambo ucio makiuga riu meciria mao ni mandaduritwo na kurongoreria mieke iri nja wa kiria mathomera macukuru-ini. The program has opened my eyes. Nimejua different things I can venture, especially the entrepreneurship. Mimi nimefeel fit, nimejiregister, at least naweza pata entrepreneurship skills, managerial skills. Na pia nikiwa na business tajua venye nita make profits. Nimeikite ritana kuri aru nao megwatire mutambo ucio amuria wina guo ndagihananio no tari. This program actually it empowers youths with necessary skills for their journey towards adulting. I'd like to urge many students to sign up. Everyone can do something to make it better. How are you using the tools that you have available to you? Mutambo ucio bengi ino yugite ukinyeria riu ni ugunite ayuthi makiria 200 na ni mutambo maitireire besha meciria mao niguo mathari ayuthi bururi-ini. Kuthondeka app yore it has cost almost over 20 billion. Niguo to make sure every young person hari ni akuhota kuingira. Maugite gikino kiambiriria amu ni matanyite kugenera mashukuru mangi bururi-ini marongoreirie guthomithia yuthi agatagati ka miaka 16 nginyagia 35. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Winnie Kimani wa Mugai. Nega muno Winnie Kimani wa Mugai ni ndwa ripoti iyo yaku. Athikafu na akristiano akanitha wa ACK Diocese ya Kitale kaunti ya Trans Nzoia ni mathiite woko ya kilomita 25 ukungwiri-ini wa miaka 25 kuma kwambiririo gwa kanitha wa ACK kaunti kana mwena ucio wa Kitale. Thutha wa kurikia woko yo muthikafu Emmanuel Chemengich ni ugite ati kanitha ucio ni uracaria mbeca cia gwaka nyumba ya gorofa 8 na kigena kia kurugamirira kambe ya urigitani utari marihi kuri etikia a kanitha ucio. Kanitha uyu uri na mubango ungi wa kugitira maria maturigiceirie kuria wambiririe tafarira ya kuhanda miti. Furaha yangu kuu iko kanisa letu la Kianglikana la Waskofu wa Kitale. Tunasema heko kwa baba wetu askofu kutuwekea siku ili kukumbuka miaka yetu 20 tangu waskofu buniwe. Tumefurahi na tunajua kwamba umbali Mungu ametutoa yeye ni Ebeneza. Haswa sisi kama vijana wa Diocese ya Kitale tunasema ni asante kwa sababu vijana tangu askofu umeanza tunajua kanisa letu tumepeleka vijana wengi kwa Yesu. Wengi wamebadilisha maisha yao jinsi walivyokuwa. Ujumbe ambaye tunatoa katika msimu huu ya tunapofanya sherehe ni ujumbe wa amani. Ni ujumbe ya utengamano, ujumbe wa upendo, ujumbe wa kuleta sisi zote kama Wakristo na wananchi wa Kenya pamoja. Bila shaka kando na kusherekea miaka 25 na kufurahia Mungu, tunataka pia kuanzia leo hii tuhimiza kwa Wakristo wetu na Wakenya wote kwa ujumla umuhimu ya kutembea.
Commission ya kwandika arutani TSC nä rugårĩtie mathomo ma kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu cukuru nĩ 12 kaunti-inĩ ya Bungoma. Arutani gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩ mamũkĩrĩte mathomo maya ma kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu gũthomithia ta ũrĩa mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Karo Kĩnyigo Mwaura aratarĩria. Mathomo ma kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu nĩ igeretio thĩinĩ wa macukuru 12 kaunti-inĩ ya Bungoma, mĩhang'o ĩrĩa ĩrũgamĩrĩirwo nĩ Commission ya wandĩkani wa arutani bũrũri-inĩ TSC. We have been choosing at least one school per sub-county to take place in this TSC test run, whereby teachers are teaching remotely, and that's where the TSC is requiring us to go. Same applies to potassium. Bata wa kũruta arutwo gũthoma kũhĩtũkĩra nenda wanyitirwo na hinya rĩrĩa COVID-19 yagũmĩire bũrũri na gũtũma macukuru mahingwo, gũkũ ikinya rĩrĩ rĩkĩrĩkana ona rĩu nĩ rĩgũteithia arutwo aya gũtwarithia na mbere mathomo ona rĩrĩa matarĩ cukuru. Remember, one of the biggest challenges we have in the country and in Bungoma County in particular is a shortage of teachers. And what we are saying is that with this kind of network connectivity, with this kind of remote learning, we shall have one teacher reaching many schools and many students. The world has now become a global village, and the only way we can empower our children to attend the same classes with other children elsewhere in Kenya and in the world is to embrace ICT and invest in ICT in our schools. Ona gũkĩrĩ ũguo, igeria rĩa mathomo maya nĩ rĩtũngĩtwo nĩ mĩhĩnga ta wagi wa internet na gũtũma irathi ciĩgucia gũkinyanĩra. ICT infrastructure is a major problem. Most schools have not embraced ICT infrastructure so much. You find a school needs a projector, a school needs a computer, school needs a modern lab. That is the key things we need. Arutani gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩ mamũkĩrĩte mathomo ma kũhũthĩra mĩtambo ĩno nĩguo mahote gũtambia ũgĩ ũyũ kũrĩ arutwo. Ngĩribotera Inooro TV, ngetwo Karo Kĩnyigo Mwaura. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Mwonete prachi? Neke kare ke? Tigana macio ni umwonete kana sha. Tajira niki kira tumawe wethe prachi. Kindu kigwitwo mbombo ni ikoro enjega tari undatua. Ndeiga o baria. Akoni kambuni ndirendia kambuni ikira go bau na ngari. Breathe fita guthaitha uma goko. Niko igwa taraigwa. Ume goko. Tumia saria. Reke ngwere ni okorwo ni mundu wa bata. Dear Baba, when I grow up, I want to be an engineer just like you. And I would like to be a lawyer just like mother. But can we have water at home to drink, cook and clean so I can have more time to study? How can we offer a better healthcare system? Na kuniwezesha mimi kama mlemavu. Mimi kama jua kali, wata recognize skill yangu aje? Mimi mfanyi biashara, naweza pata financial support, niongeze stock. In whose hands are our businesses safe? Dear Baba. Yo, Baba. Wakenya wameongeza barua zingine. Wanasema wanataka password. Barua tumesisoma. Wakenya, tumesikia maoni yenu. Hii ndiyo password. Inawezekana.
ciana ciao kamuria migunda kigayo mwariku haya warauga atia niki ukete muonie kuria migunda etigarire kundu kwina raithi kilomita 2 kuma haria kangundoro ndi gukaha mugunda-ini ni goko gugitagwa Dagmar Kuruni Green Gardens haya niki ndume hau na wena thitima ukaide muonie ya hingura gogotie kendo gutari thukuru nayo ndikire haha na maneighbor maya kwagia tiriri ni macucangite mbei nginya 380 na deposit uraigira ciringi 50 kwa bici cia juire bici citori ci haria Ruiru bypass CNM center first floor Dagmar Land Investment we promise we deliver kazi ni kazi yelele mama Kiambu no tuhote kunyitana ithuothe tuthina mbere Muriega aikari a Kiambu haritwa ni Wainaina Wanjangu ndugamite giti kia gavana Kiambu County ta independent candidate ruri rwakwa ni helmet binda riri reke ituherie usiasa na ungumania Kiambu twikire utongoria na uruti wa wira hapa kazi tu rathimoi Mathenge igoro na Wainaina Wanjangu Migunda mwena wa matu irathie guthira muguko nikuo development yothe cokete na tondu Dhahabu Land Limited matiendaga ugitigwo na thutha ni marenda wioere broti guku matu ndagika 5 tukuma Matu Town mena gated community projects iretwo Dhahabu Plains Matu Phase 2 thogora ni muhuthu muno tondu aneithika urenderio o ciringi 380 ukaigirira na deposit ya 50 icio ingi ukariha na meri 10 nawe ungienda kuriha cash uraheo discount ya 50 huwa ukariha 330 only shera wafici ciao Dhahabu Greek Towers Roiro kana Elika Plaza Thika ona kana uhure thimo namba 0707 177 177 Nega muno ni ndu guthi na mbere guikarania na ithue ni ndirakumerera muno rogi wa studio tuthia na mohoro ngona timu ya kumbura mberi no ire haririria ofitha anene a ruhonge rwa ugitiri na wathani wa matura o ndumwe na ofitha agwataniro ya kuhurana uhuthiri wa dawa cia kurevia na kada mari na mucemanio kaunti-ini ya Meru kwaririria wongerereku wa thoguri njikirire mukana ya bangi muhaka-ini wa Moyale na kaunti cia gatagati wa bururi ofitha anakada metikitie ati bangi no ikoretwe ikirutwo bururi-ini wa Ethiopia. We are all here as regional security teams to try and forge a working relationship on how we can step up the fight against drug and substance abuse. And in Eastern region, I want to say that we are looking at this problem in two ways. Number one is the supply side and the demand side. On the supply side, where are these drugs coming from? We are talking about the drugs coming from Ethiopia, specifically a place called Sheshemane. This is the drug that is very popular with our youths in Kenya now. And so what we are doing as a region is that we have first had a meeting with the Ethiopian authorities to try and see how we can stop from the source from this drug from entering our country. So I hope that the politics around the legalization of cannabis should come out very clearly and give us best examples where this has happened. I can tell you there are very few. If there are any cases, it's only the ones who have tightly controlled the production so that there is no diversion. And that is a position we will continue to say. As Nakada, it is a harmful substance and is responsible for so many mental illnesses. So what we are doing is that we are very, very careful, we are very keen. We have a number of checks that are multi-agency where we make sure that we do not just detect.
Thogora wa iguru wa maguta ma ngari na matawa utumite muingi uria wikaraga muhaka-ini wa Kenya na Tanzania maturo-ini ma Lunga kaunti-ini ya Kwale gukorwo magikira muhaka kugura indo cia mahuthiro ma o muthenya na irio bururi-ini wa Tanzania makireheria igongona ria unduire wa ukabi mwena wa Lunga aikari maugite ati kana marauga ati thogora makoretwo magikira muhaka wa Kenya na kuingira Tanzania kuria marauga ati thogora wa irio nduri iguru muno ta guku bururi-ini wa Kenya. Thogora mweru wa maguta utumite indo ciothe ciongererwo muingi ukirio gathura na naugi niguo kuingiria wabici atongoria ega. Pigeni makofi na shangwe na vigelegele vya nguvu. Gharama ya maisha imekuwa juu, iko juu mpaka tumeshindwa kabisa. Inakugharimu, inabidi tutoke hapa kwenda Tanzania kuchukua unga wa sembe, ambapo kule tunapata kwa kilo moja $75, lakini hapa kwetu kijijini napata unga kilo moja ni 120. Hiyo basi inatuumiza sana. Na bei ya mafuta ilipoongezeka, hata bidhaa nazo zimeongezeka. Na sisi tuko mpakani, na hapa mpakani kuna watu wa bodaboda inawalazimu wavuke mpaka wakanunue mafuta, kwa sababu mafuta pande ya Tanzania iko rahisi. Na bei pia bidhaa Tanzania iko rahisi. Tuna watoto shule, tuna watoto nyumbani wanahitaji kula, na ukifika pale dukani unakuta kilo ya unga ni shilingi 120. Unashindwa mama, utafanya nini? Na kule kwa kikundi unadaiwa. Na ukiwa wakati wa uchaguzi ni lazima watu waamue, wachague viongozi ambao wataweza kurekebisha haya maneno. Vitu vimekuwa kali mpaka tumeshindwa na hata kulipa mikopo ambayo tunakopa kule kwa vikundi. Aikari agicigo kia ubunge kia imenti ya muhuro ni matafanĩtie mahoya nĩ ũndũ wa mĩciĩ yao na matura thutha wa thũgũrĩ na ũnyui wa njohi cia ibango kuongerereka. Igongona rĩrĩa rĩatabanĩrio rungu rwa ũnyitanĩri wa makanitha ngũrani moigĩte atĩ ũnyui wa njohi cia ibango nĩ ũcũngĩrĩirie bamĩrĩ nyingĩ kũhagũka na aciari kũremwo nĩ kũnyita itemi rĩao thĩinĩ wa mĩciĩ. Nitubangane gwĩtogora napi mũkandĩra Yesu Kristo wakura jambaruni na wakura. Watu wengi wamepotelea kwa pombe, vijana wetu hakuna kuoana, hakuna kuzaana, kwa maana watu wamepotelea kwa pombe. Ile generation yenye tunataka ya future hakuna, njoo watu wamepotelea kwa pombe. Hiyo pombe hata hakuna kuzaana, hakuna watoto wanazaliwa katika hii mji. Hata masandisi kwa makanisa yetu imepungua sana, kwa sababu wanaume wameshindwa na jukumu zao. Wakati wakilewa pombe wanaenda kazi yao ni kulala. Kusomeza ni ngumu. Unasomesa tu kama mtoto unamtoa tu kijijini unampeleka mahali pengine kama ni kwa majirani ili aendelee na shule. Sisi tumeshateseka kabisa, tumejaribu na njia yote na tumeshindwa. Ile ilifanya tukuje siku ya leo, last week tulikuwa ndoo tu ndoo, na huko kwa hizo mboma tulikuta wamama wamekunywa pombe, wazee hata mpaka watoto wanakunywa. Sasa tukaona ni vyema tupange hii mpango ya siku ya leo. Nwega muno ni undu wa guthi na mbere guikarania na ithuĩ. Ndarora mwena ũngĩ wa studio ni ndirona mũndũ gwĩtwo referee mwenyewe, au sio? Au sio? Yes. Kohana atia? Gũtirĩ na kaũru njĩra gagĩthĩnji. Nĩ ndakena nĩ gũkuona. Na tũtiĩrĩgaine. Tũtirĩga kuonana nawe. Mathaa makwa na maku rĩ. Mathia mahĩngĩcanĩtio ũũ. Hatiranyitana kana nĩ hanyitanu. No isawa. Rĩu weekend ĩno gũtirakĩrĩ na mũbira, gũtirĩ na maũndũ maingĩ mũno megiĩ ũhoro wa mathako. Ndamenya rĩu mũgũtũharĩria kĩmũthenya wa ũmũthĩ. Rĩu twĩna mathako maingĩ na thengia gũkorwo rĩu nĩ wona tarĩ mũbira wa ũrathiĩ gũtarĩ mũbira tondũ tũroraga ligi ici nene ũrĩa ithakagwo. No rĩu rĩ gũkũ icagi-inĩ rĩ no iragĩthiĩ na mbere. Kũrarĩ na macindano mangĩ, kũrarĩ na macindano ma kũratha. Mũcirithia no ndarĩ haha, mũcirithia kana kũratha kana gũthiĩ arathire kũratha aragwa na mũcinga. Haya kĩndũ kĩngĩ na ndĩramenya mwĩna Jacob Cia na mũndũ gwĩtwo Moses Ngigĩ he ũndũ ndĩreciria Saturday rĩgwo kuna mũbango ga gũthio Naivasha. Naivasha rĩ tũrorete kũ ithuothe nĩ tondũ macindano marĩa tũkendete mũno rĩ mana matũmaga ithuothe andũ a kĩrĩa makerore mwena ũcio rĩ magakorwo makĩandĩka kũrĩa Naivasha safari rĩ. Karibu sana, reke nyambe ndĩkie mohoro nĩgetha ndĩmutige na tabarĩra ya Kũmbũra Mbĩri. Asante. Ũcio nĩ mũndũ gwĩtwo referee mwenyewe na timu yothe ya Kũmbũra Mbĩri nĩ maracokereria thutha kahinda gatarĩ kũraya. Niĩ ndatiriha mohoro maitũ ma Inooro Miaraho ũmũthĩ tarĩki 20 mweri wa 6 nginya hĩndĩ ĩngĩ tũgacemania nawe na nĩ mũthenya wa rũciũ rĩa tabarĩra Inooro rũcinĩ. Thiĩ na mbere na kwĩrora Inooro TV na makĩria nĩ timu ya Kũmbũra Mbĩri ireharĩria na ririkana thutha kahinda gatarĩ kũraya no tũgũkorwo na macokero ma ndũmĩrĩri ya Martha Karũa kũrĩ andĩki a mohoro gĩikaro kĩrĩa aima nakĩo mũthenya wa ũmũthĩ rũcinĩ. Tindia wega.